Kajing Pynkylla Kyrteng ke Sarkar India, kabayalam da ke BJP, ya ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, kabadi ke scheme belashis pasngi. Balawan ra da ke Parti Congress na kebenta ban mentoi ki paitba hakithan nyong kendong, sya ke Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act, kabala pelong ya ke Meghalaya Pradesh Congress Committee Mpcc ha ke khat pra terik nok pra arhajar arpesan ban penpau ke jing Kynthah ke bajur halor ketei ke jing Pynkylla ke Sarkar India. Haba keren kila patai Khubor u convener ke Meghalaya Seva Dal Congress uba ban pira basayamot uloong baya ke MGNREGA lawan ra ha ke por jong ke Congress ban ai ke jing Shakri ke bahok ye ke pai ba nong shong shnong keri India kamtam ki beduk ki bekerdu bat duna ke yok ke kot. Nalor kata uloong ba menchwa ke Sarkar kemi ke bay pisah 6% Henry minta hapo kini ke ait batamai ke Sarkar kemi kan bay pisah tang kendai pau persen bat 10% haban bay pisah ni ke Khuborjylla ke balong ke jing ke jilla kamtam kum ke jilla Meghalaya. Syusyuk na kaliang ubak ban pira basayamot, ula buruk ke jingkeli ke Khuborjylla, la kalak ni ban penbiang ya ke jingdon kam ke job card holder, lada ke hak ban penbiang ya ketai ke 10%. Kam ke basis pak Sngi ke bala probably ke bak tap apa constitution ya ke tu hiken ki bank te ke tu ko hak da ki ong makna ba yo sis pak pesan Sngi ru mendapat ka syong baik ke Sarkar pedeng ke UI ne em kana ne em ke kwa ne em ban ai te ban mut ka hak jong ubri ke bala tap apa constitution kila penduk te kan mentoy yu pin ongan ai ar sis pak pesan Sngi ha bakut pan sebun hi ibri batang ka kam lu kin miyo Kasyong haki notification ke central government, kasyong haki budget ceiling ki balashna na po ke Delhi, kasyong dut hakata. Te kasyulong no basu aibor palat ke Sarkar pedeng, kemdai ba aibor di pajba, te lada Sarkar pedeng usung ya hab jimbut ba state usung ya hab ki pajba, usim lada usngo ba kamdan jimbantoi ya ka parti ke barul hangke te ulak ban ki kat bumat. Nei bayap habakut pat kiyap ki nang kendang habakut pat kiyap ki beliau ki ba dan kam ki kam ki jam ki ba let's say ban kentiu ya ka long yeng lok sem jong jong ban su ong tang ya ka Kyrteng ho ya ka Kyrteng ni persyap ha Mahatma Gandhi udai ban su ong na he's the father of the nation dai handai ka bangi persya ka long bet ya ka jing ya ka attack ken ka bakle ka BJP ya ka social justice ya ka constitution hi ken namar kani ka act kala day ingrained in this constitution ma kementa baki attack ya kani ka kamdei tong si ong ba attack bon ong ba ki daidut ya ka yo priu pala wana ka freedom yo ka country ya country para ko bai ndai habakut hi kadai tang ka ban si ong no kadai tang ka agenda jong ki ban pentut ne ban thombor ma khamtam ya ki priu ki ba let's say ki padon kam ke jingeram kaliang sarkar kata ke ba tak Khubor kami bisa gila bendu temu kata ka hok na upet ba lakni te aku mani ka klipman ngi kum parti congress ya pun sim kata ka jikir clear bangin appeal dan nya werlang ya ki political parties por khon wala ka ka NPP na ka UDP HSPDP VPP ngi werlang iki ba aku mani klipman ngi kum ka jela ngi kum ka japan ring ya punya teli banyak persya ini ke an juga BJP ke bikor kata ka Ramji kata ka Kyrteng juga ya keski menerega ya punya ding rentilang banyak persya ke BJP nomor kani kanung ketak ni political party kani kan ketak bet ya perdo persnam jungi tingi hab banyak orang ni syakmat ni hab banyak nomor ginung job kani ka jeng elek jungi hasurok ni ketemu cuya rally ni protes ka lakun kini kiri reforms bawan limbah ki an kinong thoan ki bladon menta haki sengi bo pher ki bladon hapok assembly ha district council kinong thoan ki bungi jien kini ban shim gi create ba hukum ni kapor ki paj ba jungi kin sakur kin sanam kala di kapor ngi banya mi renti banya persya om tang ya ka BJP politically ngi persya ki jengma menang salang jungi kan sama haki senam keperluan ditang ita nak dem jonga indang ya kren susu Rifimpin funding pattern pa kala pun puis papsan. Ngalam tang alak tang semua kan om simen bangi de boy kongres Khubor dan ai aspa pas ni. Kapisa padon ne. You have to read between the lines kan. Pin ibang itu 4% Sngi.
tambah pisah mendat. Sa kawai ka point mo, lor kata ka jipin kyo na ka hispa sngi shaka hispa samson. Pihapans to ba the fundamental change yakni ka acti kidai ba it will move from a demand driven to a supply driven. And there's also a clause whereby, like, that earlier, like, kung yung ibaban mo na, ladaki Shillong kithaw ki i junong kama Shillong, kamot kila abang demand, yakatuk scheme. Dari mentapat, this new clause, hakani ka proposed bill kaong ba, it will be supply driven. Lada ka sarkar, government of India, lada kam notify katuk area, kamut lada ka don kana kajunum kama kan unuru kamut katuka ekonom trikam katuka scheme ekonom trikam katai ka fundamental change kapa nilong very concerned nakali ka